Wey'ngane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu ithinta umcimbi-ke laphana wey'ngane zakwethu okuyigcwalisa i-picnic laphana okumcimbi ohlelwe iDlamlenze-ke laphana wey'ngane zakwethu use-Ellis Park-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sebaphefomile abaculi abaningi-ke laphana wey'ngane zakwethu okubala uqobo laphana okukhangelani umfoka Mhlongo naye uphefomile egqoke laphana iy'mpahla ezimhlophe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Nemfezi emnyama laphana wey'ngane zakwethu isiphefomile. Baningi abaculi abasaphefomile-ke laphana nabaculi be-gospel laphana abafana noDumi Mkhokstad sebaphefomile-ke laphana wey'ngane zakwethu okuyinto enhle kakhulu labeyana kuloya mcimbi. Lapho khona abaculi abaqashwe ngama-followers. Fanele sikusho lokhu sikuphindelele laphana wey'ngane zakwethu ukuthi abaculi baqashwe kanjani kuloya mcimbi laphana ukuze ngonyaka ozayo laphana wey'ngane zakwethu abalandeli bazokhuthala laphana wey'ngane zakwethu ukuthi bafollowe abaculi ukuze bakwazi ukungena kuloya mcimbi. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude sikuthatha sikubeke ngokwenzeka e-Ellis Park. Siyabonga.